Ini sing YTF ningi sing tini oro airport director ni oro sing deputation place kaya sini bubagrani leadership ni bisinti sing YTF ro director bhai memorandum kaya submit thebe kya o memorandum mo select tongo je tabu airport je announcement ngmani omo English tai Bengali wongi tongo Sungkunu language ni against ya, kunu bahasa ni against ya, tangi kok buruk be India, hani, tai kok buruk be mak hai nei, hani ne sungtini orang deputation place ketika. Tak kaisa kok mungkin je tahu orang nugo, koi bosor sekang statue inauguration nengka, sini Prime Minister of India hai inauguration ketika orang statue kaisa kotorma Maharaja Bibikam, je tu airport bo Maharaja Bibikam kailang mani bin mungtino, asu bosor pore bo engka. Okay, all statue tahu kan ni kik lagi jadi tahu, kesam airport, orang kunu use boinya, mana airport, kunu working boinya yang tahu. Okay, so, seng, all deputation, all memorandum, all kau busi kya, je, ketal statue, borok nomor tay, seng kau busali ni ke borok bay, borok nomor sewi, orang telang maya, orang tahu na kotor ma statue. Okay, orang buseng, sin memorandum, orang sijak, je. Ketal statue kaisa Maharaja Bibikam ni kotor makai, or ketal terminal, or ketal international je Maharaja Bibikam airport je ketal building or makai nei ketal mas namna hine. Or duita issue no main issue, sing amuna director emal ke sini YTF ni team tongoro jotona, okay, amuna borak sana kogrika, sing jasak dati mansak sing norong ni or demand no sing sini higher authority be bong higher authority be borak salai Delhi wo. Sungno sanai buruk ngai India sini YTF ni GS bo kontek tongnai touch tongnai senior director bai haike kong lai ga thinga director bo sungno kong ra jesak dati mansak bo khainai sungbo director no sai ka buka sini omo judi oko ek mas ni bisinga ungyang khai sung tebo brihatar andolon khainai sini ok borok language bai announcement judi ingya khai te Maharaja Bibikam statue judi oro tlangai statue judi ketal samya kai sungmote bo kotor hesitation khaini hini sung director no sai do apno director te sawo bo joto airlines company rok bai Indigo hindi Flybe hindi abu ketal je airlines tongmani Air India tai akanksha rok joto bai akasha joto bai borok kok salai karon ki mo landing hepro go arrival go airlines rok duty su mo announcement khainani tai songe je airport authority bongbo bisingo kai ampro announcement ok borongbo kai duty dong rule dong
soro dui tinta association ni rule tong rule playing go amai na bo kogre ka singno bor joto bai meeting khailei te bong higher authority je dilli tong nai bor ekok salai jesak dati mansak borok sini o mereno submit khaibono sino issue song borok solve khaina hani airport no kare bo rail station ro bo kokbro rasa saklai jakliya jora jora saklai jamon ta abono tilan ro ko gon sukta kok borok bai singro je news namani sing o airport memorandum rena sekang sing o hesitation khaina sekang sing khobor namani railway station no abu kok borok bai ngu hni khnau situ taw nung sawi omo sing te khobor manai fine confirmation khaina bagi da inge juding ya kai sing airport agi railway station no ba sing umtike request khaina imtike memorandum submit khai sing hesitation khai tomong nai nge sing khobor na na yam